KHYC bat ka hito jong mau thau pra area unit menta kasi kilalet banyak kadu ya USDO jong ka MEPDCL mau korban division ban penkan mau HU bakum ka office ka day ban shimkhia ban care jingyada no ya ki jakabo ya ki transformer hakeleng ki jaka jong kishnang laban kado maka jingle ya kadu jong ki arseng ya USDO ka day halor ka jing bam shimkhia ya ka jing dawa jong ki arseng ban bu jingker ya ki transformer wala nakalyang jong ki kiladep ban ai ka jing pentem ba kaladon ka jing ja yabriu nadu kisnam arhajar khanyo kibalaya don lang hakane ka jinglen banya kandu ya USDO kilong nadu uba pol terniang president kahito Southwest Kasil district uba wellman Karligyong General Secretary KHYC mau thau pada area union lam bat kidukon kahito bat HYC to kejungan ni keduk jungim tayo ni SDO kare halo kanurim bah nakle jungim ka stang HYC atau area unit nadu arsa kanyo hadin mangin nadu ikam simbreu naklan jungim nasi mek senjam nadu to par mangan pa dak jing tong ha office atde ban ker fencing du de bar ko ci transformer bedon ko cung katan jungim mar kumak long tam nambun kisno apa ketanjingi waktu tempat kreatif transformer jadi lo tanurim nadu to par ngi ngawan bu dak jing to te but how no stem melada bro nak lanjungi memerangi musim i kena nak senjam nilai benar kendur udisi nila paru krimin mendar udisi dan nanti udisi orang sesuatu lain i hidup tak kami sama padang kena nak sesuatu jadi kalau tak nurim nak lanjungi hak asli tarik untuk penai oh untuk senam dari Januari nila nak lanjungi kasih SSC daerah net nila sim nak kau senjam nila care fencing ya kau ka transformer apa kesana perjeleng. Kajing care fencing jadi kalau ban penbor ya kena office makan care fencing lu tebor kau transformer lu tanjung. Dari kumak kalau mentah aduk sabrai ngimsem patsem UI kena nak senjam. Jadi kalau tani mentang nawan kenduk biang nawan dan ya kena nu SDO ba ka kajimut jongki ba kim sama simkia ki jing dawa jungi kumka pajak kena tanjung. Insya Allah ha sisa mantap ka maklen ka seng hitor kalau iya kena kajing sim ini senjam lah wanes nok tirang perni yang jongi kia itu yang usun lengkap kajing terilang bat ka eksosi mau sudah area unit niwan hongnya ha benar kendu SDO ban pan fencing ngaki transformer ha te ki than một pra area to ba bun ki mensimbru ki baladu no nadu arjal kat nyo we nadu ha bajusnai bat adu menta min ai da ki jiko ngne rei adu menta kimpat lei dan nak yang jongi ngirai ba lada ngne kat kisngap bat kim lei ni hampir saya benar kendu ya engineer saya Silong kata kalau nyunti kita orang mengin sa pak di bor bajong kena jangan ni dah orang ba nomor ban nadu arjakan yo di tangsi kapau kemai nadu arjakan yo bangi orang makan jengwan ni hane kam ngem kuat mengsuan tu kana temengi hane ngem kuat mengi ibu sok kan kena sim sok kena penterikan saya kini kijing dawa jungi kan tak ada kijing dan nak jungi ngabu senang nak deadline mana bang yang umi ekor yaki lai panai berpilihan kerfensing lebih berok dan semua kan